Aritani amwe na aritingwe bange ke University ya Meru ibeyete amwe na wichumiria barabarene bakiriana na kulenta kwa wetekaniria ati kono lwa meri bwa skuru eo barenda kuongelo mishara na nyawitithirwa nkathi na rabachokete batariria kuria kwanirwa ni kimenyano kiraba kuwa igewetithwa mbere skuru ni ya burato tariru mwandikio twande to John Thiga. Arutingo bonde amana aritani kuma University ya Meru ibaumbite kuwa bakiambiria mugomo nara baugite bambirite mugomo uyu kumaniana mantu kathumba maramata kuthibwega kire university ino bakinenganira ngerekana na mantu megene na kimenyano amana kuria witithwa nkathi kire arutingo kire university ino gatiga mantu mange kathumba maraba kuga matiko thibwega. Tuko hapa kama Wasu University Academic Staff Union KUSU and KUDHEIA on a strike. Tuko mgomo. Mgomo yetu wacha niseme ni hybrid. Tuko na mgomo that was called by the National Secretary Generals on two issues. Implementation and payment of arrears. Yeah, the National CBA 2017-2021. The government owes us 7.9 billion which they must give to us if we have to go back to work. Hapa ndani pia tuko na mambo yetu. Tuko na local CBA yenye tumenegotiate, tulimalizana mwezi wa 5. Na kufika leo hakuna implementation. Na tunasema mara hii hakuna promises, ni kumalizana round hii. Ni lazima all the items of the local CBA zikuwe implemented. Wakunanga nkoro buru mantu megenie na mbeja chiotumira wantu kana community allowance ira baguijinka imono nonto ira banenka yoro meanke komine na mithiru no acho bakonenkero mwankira una no mantu metire na machenchia batu kuma miaka 14 de kolokete mantu yankara machia wetaeta ke mantu transportation na kadhalika ya chechetie. By then betorori nya ya urawa chiringi 80 yento lai ne ya nare 80 na nkoroki na bando batu okira tore hawa thaira na okyo tukuri wa thai na ibyo byotomato weti on tubuto gwera management beto managers beto ibatu ongele commuter no tubantu ya maingi ya chechetie nare ndi bajitetie na kuwa batichoka ngugeni mwankarera manto umonthe makomba kwegwa makingwa nurungamiri wa chukuru eno. Classes hatutaingia, lakini ndani hapa si kufunza peke yake, inakuanga ndani. Wafanyikazi wote wenye wako kwa hii university hawafanyi kazi yoyote ile, wachana hata na kufunza sasa. Kiripotera ndo cha Weru kuma University ya Meru ntere cha Ncheru mbita wa John Thiga.